Githĩnjĩro gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ mwena wa Naivasha nĩkĩo kĩrehete ũrugarĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya Nakuru kũruta mũkana ĩkĩũria onjoria aya gũthama nĩguo kũhe kanya waki wa nyũmba cia raithi. Ona kũhanũra ũguo ikinya rĩrĩ nĩrĩtũngĩtio ũregani mũnene, onjoria aya makiuga haha makarutwo nĩ gũkũra. Hapa kuna hadhi kubwa sana ambayo wanaweza kutumia kwa the other big four. Lakini ile big four ambayo tuko na priority nayo kwa sasa ni watu wapate chakula. People are hungry in this country. Yes. They have nothing to eat. So I don't understand what priorities our leaders have. All I can tell is that their agenda, which is hidden, is to grab these 5 acres of land and subdivide amongst the cartels. Matongoretio nĩ wakiri wao George Kimani, onjoria ya maugĩte thirikari ya kaunti ndĩmahete handũ hangĩ ha gũthamĩra na ũguo matigwĩtĩkĩra gĩthĩnjĩro gĩkĩ kĩmomorwo. Hii notice kulingana na hao na ile maagizo mimi niko naye kama wakili ni kwamba hii notice haifai. Haifai kwa sababu hawa wanabiashara wanategemea hii kichijio na pia familia zao wanategemea hii kichijio. Hapa ndio soko ya ng'ombe zao, mbuzi zao na hapa ndipo wanapata riziki. Kimani augĩte nĩ mandĩkĩire thirikari ya kaunti ya Nakuru marũa makienda ĩteanĩrie muoroto wayo wa kũhinga gĩthĩnjĩro gĩkĩ. Pia tumepatia County Executive Committee wa Nakuru wa industrialization aiangalie ili afanye hayo tumesema, na imepewa pia member of parliament wa hii eneo na chairman of Chamber of Commerce wa national na cabinet secretary in charge of lands and physical planning wa kitaifa ili hii shamba hiyo ekari 5 iweze kutegewa wananchi. Maheanĩte thikũ 14 tu na kwaga ũguo ndũgamano ĩno ĩtuithanio nĩ igoti. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Wadiru.